Mateo Kovačević zaustavio je svoj crni Mercedes S klase ispred glavne ceste koja vodi kroz staru jezgru Zadra. Motor je tiho zašumio prije nego što je konačno utihnuo u potpunoj tišini listopadskog jutra. Hladni dalmatinski vjetar bio je oštriji nego što se sjećao iz svoje mladosti provedene u ovom prekrasnom gradu, koji je bio kolevka njegova najljepših uspomena. Bezmilosrdna bura s Velebita nosila je prepoznatljiv miris slane morske prašine i divlje lavande kroz labirint uskih kamenih ulica, koje su svojim starodrevnim zidinama pamtile ne samo stoljeća hrvatske povijesti, već i beskrajni niz ljudskih priča ljubavi, rastanka i ponovnih susreta, od rimskih vremena do modernih dana, koji su doveli i njega natrag na ovo sveto mjesto. Došao je u ovaj grad koji je oblikovao njegove najformativnije godine nakon dugih 10 godina dragovolje odsutnosti, ne kao sentimentalni turist koji besciljno traži zamagljene uspomene iz mladosti, već kao iznimno uspješni zagrebački poduzetnik koji je tijekom godine neumornog rada gradio svoj impresivni, lukrativan turistički imperij duž cijele hrvatske obale, od slikovitih istarskih gradića do raskošnog Dubrovnika koji je bio kruna njegova poslovnog portfelja. Ovaj važni sastanak s lokalnim investitorima i uglednim gradonačelnikom trebao je biti samo još jedna standardna poslovna formalnost u dugom nizu sličnih pregovora, rutinska prezentacija njegovog najnovijeg, ambicioznog turističkog projekta koji je obećavao signifikantni prihod. Njegov već etablirani luksuzni turistički kompleks Adriatic Premium uspješno se širio po najljepšim i najtraženijim lokacijama hrvatske obale, a Zadar je predstavljao logično sljedeću strategijsku točku na njegovoj detaljno razrađenoj, ambicioznoj mapi poslovnog širenja koja je trebala učvrstiti njegovu poziciju kao jednog od najuspješnijih poduzetnika svoje generacije. Stotine milijuna kuna godišnjeg prometa koji je generirao kroz svoju mrežu vrhunskih turističkih objekata, elegantan penthouse u elitnom dijelu Zagreba, s ekskluzivnim pogledom na rijeku Savu, raskošnu vilu na ekskluzivnom dijelu Hvara, koja je redovito bila predmet prestižnih magazinskih članaka o životom stilovima uspješnih ljudi, privatnu jahtu najnovije generacije koja je bila usidren u ekskluzivnoj marini. Sve ono što je, kao skromni mladić odrastajući u običnoj, prizemnoj zadarskoj radničkoj obitelji, samo mogao sanjati, konačno je neumorno i disciplinirano postigao kroz godine predanog rada, pametnih poslovnih odluka i žrtvovanja privatnog života. Ipak, dok je polako hodao kroz intimno poznate ulice svog djetinjstva i bezbrižne adolescencije koje su bile svjedoci njegovih prvih koraka u odrasli život, osjećao je čudnu, duboku i neobjašnjivu prazninu, koja ga je nemilosrdno pratila tijekom zadnjih nekoliko godina uspona na sam vrh poslovnog uspjeha. Materijalni uspjeh mu je donio apsolutno sve što je ikad sanjao u financijskom smislu, omogućio mu je život o kojemu može sanjati tek rijetka manjina ljudi, ali nikada se nije osjećao potpuno ispunjenim, zadovoljnim ili srećnim sa postignućem koje je trebalo biti kruna njegovih snova. Možda je to bio skriveni, neosviješteni razlog zašto je ovog puta lično odlučio doći u Zadar, umjesto da pošalje svoje visoko kvalificirane menadžere, iskusne pravne savjetnike i kompetentne administrativne pomagače, kao što je postupno postala njegov uobičajena poslovni praksa, koja mu je štedila vrijeme i omogućila fokus na strategijska pitanja. Prekrasna zadarska katedrala Svete Eustošije uzdizala se pred njim poput monumentalnog kamenog čuvara prošlosti, koja je čuvala tajne i uspomene mnogih generacija, a karakterističan, hipnotizirajući zvuk čuvenih morskih orgula u daljini stvarao je melankoličnu, nostalgičnu melodiju koja je nenadno i nevjerojatno snažno probudila duboko zakopane uspomene na bezbrižne dane mladosti provedene uz obalu kristalnog Jadranskog mora u društvu ljudi koji su mu davno bili centar svemira. Njegov pogled je slučajno spazio malu, umomunu pekaru kod Ane, koja se skromno smjestila na uglu stare ulice koja je tradicionalno vodila prema povijesnom trgu Pet bunara, mjestu gdje se nekad odvijao najveći dio društvenog života ovog dijela grada, potpuno impulsivno vođen nekom neopisivom nostalgijom.
Odlučio je zastati na brz tradicionalni doručak prije predstojećeg važnog poslovnog sastanka, koji je trebao odlučiti o budućnosti njegove najnovije, milions kuna vrijedne investicije u ovom gradu koji nikada nije prestao držati posebno mjesto u njegovu srcu. Čim je gurnuo teška, izdržani drvena vrata ukrašena autentik starinama željeznim ornamentima i ušao u toplu, intimnu prostoriju koja je bila ispunjena neodoljivim, zavođujućim mirisom svježeg kruha i tradicionalnih dalmatinskih kolača čiji recepti su se prenosili kroz generacije, osjećao je kako se vrijeme zaustavlja i dramatično vraća unazad, prenoseći ga u periode života kada je bio mladi, optimističan i pun snova iza starog, pažljivo održavanog drvenog pulta premaženog prirodnom patinom mnogih desetljeća, kontinuiranog rada stajala je žena čiji ga je elegantan, nežan profil pogodio poput munje iz vedra neba. Poznati, nikad zaboravljen oblik gracilnih ramena, poseban i jedinstven način kako je uvijek stavljala svoju bogatu, smeđen kosu u praktičan, ali nekako uvijek izuzetno privlačan rep, graciozni pokreti dugih, skilled prstiju, dok je s iskustvom Generations majstorskim pokretima mijesila svježe tijesto. Ana Marić, njegova prva prava ljubav, jedina žena zbog koje je napustio ovaj grad i svoje korijene, jedina žena koju nikada nije prestao duboko nositi u srcu, iako je godinama beskompromisno uvjeravao sebe da je zaboravio. Oprosti, možete li? Počeo je glutavim glasom koji je nemilosrdno izdao sve njegove najskrivenije emocije, a ona se polako, u neradoznalosti okrenula prema njemu. Njezine poznate, duboko tamno smeđe oči, one iste koje su mu nekad bile sigurnu dom, utjeha i zračište snage u najneizvjesnijim i najtjesksnijim trenucima mladosti, naglo su se proširile od šoka, nevjerice i prepoznavanja koje je bilo potkožnjelo, električnost. Bijelo brašno joj je palo s ruku na stari, izdrzajan drveni pult ukrašen traditionally hrvatskim rezbarijama, koje su svjedočile o nesebičnim generacijama predanog rada. Mateo, Bože moj, to si stvarno ti, prošaptala je glasom u kojem su se dramatično miješale najrazličitije emocije, a ruka joj je neznatno drhtala dok je pokušala obrisati zaprljane ruke o tradicionalnu, kecelju ukrašenu autentičnim hrvatskim folklornim motivima, koji su pričali priču o kultura i tradiciji. Stajali su tako kroz nekoliko beskonačno dugih, naelektriciranih trenutaka, gledajući jedan drugoga kroz 10 godina fizičke udaljenosti, ali i kroz sve ono što je bilo rečeno i tragično ustalo nerečeno te kobne jeseni kada je doneo konačnu odluku da napusti Zadar s velikim, iskrenim obechanđem, da će se vratiti pokraj nje bogatiji, uspešnije i pravilno spreman za uzbiljnu budućnost koju su planning zajedno graditi. Ana, ne mogu veruju. Ti si vlasnica ove prekrasne pekare? Uspeo je napokon izgovoriti, osjećajući kako mu se sve što je mukotrpno uspešno graditi tokom godina napornog rada, sva njegova bogatstva i impresivni poslovni uspesi, čini potpuno nevzanmav ovom presudnom sudbonosnom trenutku ponovnog susreta s ženom koju je volio više od vlastitog života. Tiha je kimnula glavom, a on je primitio duboki umor u njezinima, nekad sjajna očima, fine brazadice oko oči koje svršaju u godinama nemilosne borbe, mukotrpnog rada i života punog izaza koje je morala sama svladati. Ana je ljubazno pozvala Matea da sede u mali, opušten i intiman kutak pekare, gdje je bio postavljen jednostavan ali elegantan drveni stol s dvije tradicionalne stolice, napravljen je od lokalne drveta, mjesta gdje je vjerojatno svakadnjevno konzumirala svoje skromne obroke. Između dugih sati napornog rada kojih je zahtjevao ovaj zahtevelan porodični posao koji je nasledila od svoje majke. Kroz male prozor ukrajinen čepkastim zavesama kođi je svedočio. Opažlje kođa se poklanjala svakom detalju, mogao se vidjeti deo spektakularne, zadarske rive gdje su nekad provodili beskonačne romantične večeri pod zvijezdama. Ne ustvarajući ambiciozne planove u budućnosti koje nikada nisu uspeli u stvari kako su naivno i optimistično očekivali kao mladi ljudi. Kako si, Mateo? Vidim da ti stvarno dobro ide u životu, rekla je Ana pažljivo pokušavajući što je više mogla da sakrije duboku tremu koja ju je obuzela nakon tako neočekivanog susreta s čovekom koji
Joj je dramatično obeležio mladost i definisao njen pogled na ljubav. Njegovu skupu, elegantno odeču vrhunske kvalitete. Kođa je govorila o uspehu. Pozlačeni švajcarski sat kuđi je decentno ukrašavao zglob i opštenitu izgled. Erfolgrahen poslovnog človeka nije mogla da ne primeti, a svaki detalj je neosporno govorio o značiteljnom bogatstvu koje je uspešno stekao daleko od ovog mesta kođe ih je nekad povezivala. Ana, pre nego što govorimo o meni i mom životu, kako si ti? Ova prelepa pekara, dugo već radiš ovde? Upitao je, osjećajući duboku prženu krivicu, zbog godina u kojima nije mislio dovoljno na nju. Ili makar pokušao doznati kako se nosi s životom nakon njegovog dramatičnog odlaska kuđi, je za nju moravao da bude traumatičan doživljaj koji je promenio kurs njenog života. Preuzela sam je prošle godine kada je mama konačno umrla nakon duge bolesti. Borila se s agresivnim rakom 2 teške godine, a onda zaustala je ne želeći da se rasplače pred njim nakon toliko godina i da pokaže koliko je zapravo ranđena svim onim što je prošla bez njegove podrške. Ovo je bila mamin ceo životni dželu, njena velika strast i ponosu. Otvorila je ovu pekaru još daleke 1975. godine, kada smo se preselili iz Bih zbog rata koji je razurio naš prođažni život. Učinila me je da joj obećam da je nikada neću zatvoriti, bez obzira na sve probleme koji će se možda pojaviti tokom godina. Mateo je osjetio kako mu srce stišti, bolovi koje nije osjećao godinama već. Žipu se setio Anine majke, drage gospođe Marije, koja ga je uvek dočekala na iskrenije toplim osmehom i istinskom materinskom dobrotom kada bi dolazio u poseta kao ambiciozan mladi čovek pun planova. Bila je to izuzetna žena koja je mnogo bolje razumela njegove stvarne motive nego on sam, žena koja je zasluživala puno bolje tretiranje nego što joj je pružio. Kada je odluku o odlasku doneo bez ikakvog pravog razgovora s njom ili uzimanjem u obzir njenih osjećaja, Ana, stvarno mi je žao zbog majke. Bila je izuzetno divna žena koja je znala videti dobro u svima i koja je imala redak dar razumevanja ljudi. Bila je zaista neverovatna. I na kraju je bila u pravi kada je rekla da ću te čekati uzalud, rekla je Ana tiho. Ali bez gorčine koju bi možda očekivao, nakon svega što se dogodilo tokom godina. Rekla je da će mladić koji se stidi svojih skromnih korena i žuri za lažnim blistasom velikog grada, nikada neće biti istinski zadovoljan, čak nikada dobiže sve što misli da želi ponad svega na svetu i postigne sve svoje ambiciozne ciljeve. Te mudre reči pogodile su Matea kao pravi šamar koji je trebao davno dobiti od nekog komu je zaista stalo. Točno se sećao te emocionalne večeri kada je draga gospođa Marija pokušala s njim voditi otvoren, iskren razgovor o njegovoj konačnoj odluci o odlasku u Zagreb, pokušavajući ga razuveriti ili bar privoleti da ozbiljno razmisli o konsekvencama svoje odluke on ostale ljude koji ga vole. Imala je prava. Tiha je priznao, prvi put nakon godina osjećajući pravu težinu svojih prošlih odluka i načinu na koji je tada donosio životno važne odluke. Imala je prava o svemu, apsolutno svemu što mi je tada rekla. Ana je ustala i počela pripremati kavu na starom, patinom, prekrivenom mokaloncu, jednostavan gest koji mu je bio tako bolno poznat da je gotovo zaplakao od nostalgije za vremenima kada je život bio manđe komplikovan, ali puno srećniži i ispunženiji prinosno smislom. Mateo, zašto si stvarno ovde? Sumnjam da uspešni zagrebački preduzetnik slučajno navrčha u malu, skromnu zadarsku pekaru usred radnog dana. Mora da imaš neki ozbiljan razlog za ovakav neočekivan dolazak. Posao me formalno doveo ovamo, ali zastao je, konačno shvatajući da laž neće pomoći i da ne želi početi njihov ponovni susret neiskreno. Ali ako budem potpuno iskren, deo mene te nikada nije prestao tražiti. Svaki put kada sam bio u Zadru na poslovnom putu, nadao sam se da ću te negde sresti, da ću imati priliku videti kako se nosiš sa životom i da li si srećna. A zašto me nisi potražio direktno? Znao si gde živim, poznaješ ovaj grad kao svoj džep, jer sam bio obična kukavica koja se plaši u posledica svojih odluka. Jer sam mislio da si verovatno srećno udata, da imaš deku, da si izgradila stabilan život bez mene. I imao sam puno pravo na to, napustio sam te kada si me najviše trebala i nikada se nisam pokušao bar izviniti za ono što sam učinio.
Ана je pažljivo postavila šolđe mirisne kave pred njih i ponovo sela, njeni pokreti bili su sporiji od onih koje se sećao iz mladosti kada je sve radila s njeskom zaraznom energijom. Bila sam udata, rekla je tiha. Pogled joj je kratko skrenuo prema fotografiji na zidu kođa je prikazivala. Nju s čovekom koga Mateo nije poznavao. Marko je bio izuzetno dobar čovek, radnik, pošten i odan u svemu što radi. Oženio me jako je znao da još uvek volim nekog drugog, što mu nikada nisam skrivala jer nisam htela da počinjem brak obmanom. Zaboleo je od agresivnog raka pre 4 godine i umro nakon duge, neumorne borbe protiv te proklete bolesti koja ne poštedeje nikog. Sav novac kođi sam imala, sve succese kođe sam uspela steći tokom godina rada, utišao je na skupe lekove, tretmani privatne klinike. Kada je konačno umra, a stala sam s velikim dugavima, hipotekam na kući i ovom pekarom kao jedinom načinom preživljavanja, jedinom svjetlom tačkom za budućnost. Mateo je osjetio kako mu se ceo svet ruši ispod nogu. Dok je on tokom godina gradio svoje luksuzno carstvo i uživao u bogatstvu, koje mu je donelo udoban život, Ana je prolazila kroz pakao koji ne bi poželeo ni najgorem neprijatelju. Koliko god da je bio uspešan u materijalnom smislu, u ovom trenutku osjećao se kao najgori čovek na svetu. Ana počeo je, ali nije znao šta reći. Izvinjenje su mu zvučala tragično neadekvatno za ono što je ona prošla zbog njegovih odluka. Ne moraš ništa reći, Mateo. Život je takav kakav je i naučila sam da se nosim s onim što mi je sudbina dodelila bez saživalđenja. Tokom sledećih nekoliko dana koji su mu se činili kao jedna izuzetno duga eternitet, Mateo se apsolutno nije mogao koncentrisati na poslovne obaveze koje su trebali biti njegov apsolutni prioritet u ovom ključnom periodu. Sustanci s lokal investitorima bili su mu purely mekanični, a misli su mu stalno nekontrolisano lutale prema Ana i njezinoj teškoj situaciji u kojoj je tek delimično saznao i koja ga je potresla mnogo više nego što je očekivao. Umesto da se smesti u luksuznom hotel kompleksu na gradskoj periferiji kako je originally planirao kada je organizovao ovu poslovnu posetu, odabrao je skromni, ali šarmantan hotel Bastiona neposredno na domak stare jezgre. Ne bili što duže mogao ostati blizu mesta koja mu probude uspomene i koja su bila važna za njegov emocionalni razvoj. Svako jutro se vraćao u pekaru s nekom neosvešćenom potrebom da se približi Ani. Isprva kao obični kupač tražeći tradicionalni doručak, no kasnije kao neko ko iskreno želi pomoći bez obzira na to kako Ana na to reaguje ili šta od njega očekuje za uzvrat. Ana je u početku bila sadržana i malo sumnjičava prema njegovim namerama, koje nije mogla u potpunosti razumeti, ali postepeno se otvorila njegovom predlogu da joj pomaže s pripremom testa i ranim jutarnjim poslovima koja zahtevaju mnogo fizičke snage i iskustva koje on nije posedovao. Zašto to radiš, Mateo? Zašto trošiš svoje dragoceno vreme ovde umesto da se baviš svojim važnim poslovima koji su te doveli u ovaj grad? Upitala ga je jednog ranog jutra dok su zajedno pripremali tradicionalne kroštule prema decenijama. Starom receptu njene majke, koji je bio prava porodička tajna, prenošena kroz generacije. Jer prvi put u svom adult životu osjećam da radim nešto istinski smisleno koje me čini bolđom osobom. Odgovorio je potpuno iskreno, gledajući prljavlje testo koje je prekrilo njegove obično besprekorno uredne ruke. Svih ovih godina sam mislio da gradim carstvo koje će mi doneti istinsku sreću i ispunđenost, a zapravo sam gradio elegantan zatvor od zlata, u kome sam se osjećao sve prazniji sa svakim danom i svakim novim uspehom koji sam postizao. Ovde s tobom na ovom mestu kođe pari mok razvoj, osjećam se živ onako kako se nisam osjećao čitavih godina. Ana je primetila fundamentalnu promenu u njemu kođa nije mogla ne zametiti čak i nakon toliko godina razdvođenosti. Više nije bio arogantan, ambiciozan mladić koji je utišao tragajući za bogatstvom i društvenim prestižem koji su mu se činili kak najvažnije stvari. Sada je bio zreo čovek koji je očigledno naučio da ceni jednostavne trenutke, iskrene ljudske odnose i tradicionalne vrednosti koje je nekad smatrao zastarelim i nebitnim za modern život. Ana, rekao je jedne tople večeri dok su zajedno zatvarali pekaru nakon dugog radnog dana tokom kog su služili sav spektrum meštana,
Želim ti pomoći, ali ne na način kako možda misliš da želim ili on način koji bi te stavio u nelagodnu poziciju. Na koji način to misliš? Šta točno imaš na umu kada kažeš takve stvari? Detaljno sam istražio tvoju situaciju, i to ne zato što sam znati željan, nego zato što me zaista brine šta će biti s tobom. Znam o dugovima koje si nasledila nakon Markove bolesti. Znam o pritisku velikih trgovinskih lanaca na male, tradicionalne obrtnice, koje ne mogu konkurisati, znam da se bojiš da ćeš izgubiti. I ovo što ti je ostalo kao konačna uspomena na majku i porodičnu tradiciju. Ana je zaustala, osjećajući kako joj lice poplavi dubok stid zbog svoje situacije koja je bila gora nego što je želela priznati bilo kome. Mateo, ako je ovo neki čin sažaljivanja zbog koga se osjećaš boljim, nije sažaljivanje. Žestoko ju je prekinuo, prvi put pokazujući snažne emocije koje je pokušavao kontrolisati. Ovo je pokušaj ispavke najječe greške svog života, koju nosim kao kamen na srcu. Napustio sam te kada sam trebao ustati uz tebe bez obzira na sve prepreke. Sada želim ustati i pomoći ti, ne zato što te želim, već zato što te volim. Još uvek te volim, Ana, možda čak i više nego antes kada smo bili mladi. Mateo, molim te, pusti me da završim. Ne želim da više bude među nama laži ili šutnje koje nas udaljavaju. Imam detaljno razrađen plan. Plan koji može spasiti ne samo tvoju pekaru, već i pomoći mnogim drugim malim porodičnim obrtnicima u gradu koji prolaze kroz slične probleme koje ne zaslužuju i koje sistem ne prepoznaje. Detaljno joj je objasnio svoju revolucionarnu ideju koja bi mogla promeniti život mnogih ljudi. Umesto da gradi još jedan neosoban lukuzni turistički kompleks koji bi uništio kulturni karakter grada i uterao lokalno stanovništvo, želeo je investirati svoj znatan kapital u revitalizaciju starih zanatskih ustanova Zadra koji čuvaju tradiciju. Pekara Koda ne bila bi flagship projekat koji će pokazati kako se tradicija može uspešno ukombinovati s modernim marketing pristupima, korporativnom društvenom odgovornošću i održivim poslovnim praksama. Ali to znači da ćeš morati potpuno odustati od svog původnog poslovnog plana za koji si verovatno uložio godine planiranja i značajna sredstva, rekla je Ana zabrinuta zbog razmera njegovog predloga, koji je zvučao neverovatno ambiciozno. Taj plan je i onako bio prazan i besmislen u dubljem smislu. Još jedan neosoban turistički kompleks koji sistemski razara lokal kulturu umesto da je promiče i čuva za buduće generacije. Ovo ima smisla i pravi vrednost za sve nas. Misliš da bi to zaista moglo funkcionisati? Misliš da bih ja bila sposobna za takav projekat? Ana, ti si najđača osoba koju znam. Prošla si kroz neverovatne izazove i ne samo da si preživela, već si i učuvala dostojanstvo i dobrotu. Ako je neko sposoban za ovakav poduhvat, to si ti. Mateo je proveo sledeći ceo nedelju intenzivno razrađujući detaljan plan, koji je zahtevao saradnju najskupljih pravnika, marketing stručnjaka i finansijskih savjetnika iz čitave zemlje. Međutim, ovog puta nije radio na svom turističkom projektu koji bi mu doneo dodatne milione, već na nečemu što je nazvao Zadarska srca inicijativa, ambiciozan program podrške lokalnim zanatlijama i održivog turizma koji bi poštovao tradicionalne vrednosti i kulturno nasleđe grada umesto da ih uništava radi profita. Prvi korak je bio da potajno i potpuno anonimno plati sve Anine dugove, hipoteku na pekaru, koja je bila na samom ivici izvršenja zbog docnjih sa plaćanjem, račune za komunalije koje su se akumulirale tokom meseci kada se borila za preživljavanje, dugove dobavljačima koje je bila prinuđena da odlaže tokom najtežih perioda, kada se borila da udrži porodični posao u funkciji. Takođe je anonimno donirao substancijalnu sumu za vodu za javno zdravstvo, za dar za pomoć porodicama koje se bore s rakom u ime svih onih koji su kao Anin muž Marko izgubili bitku protiv te bespoštedne bolesti koja ne bira žrtve i ne poštedi ni najbolje ljude. Međutim, ono što je učinio sledeće nadmašilo je sva očekivanja koja je bilo ko mogao imati. Čak i najveći optimisti koji su verovali u mogućnost promene u utorak ujutro Ana je zatekla približno 100 ljudi kako čekaju ispred pekare u dugačkom redu koji se protezao dalje od ugla ulice. Među njima je bila lokalna televizijska ekipa, novinari iz Zadarskog lista 24 sata
I čak i ekipa iz Zagreba, koja je došla da piše u neobičnoj priči koja je privukla pažnju šire javnosti i postala tema dana u Medijima. Gospođu Marić, obratila joj se profesionalna novinarka s mikrofonom i kamerom kođa je snimala svaki njen pokret. Možete li komentarisati senzacionalnu informaciju da ste dobili značajnu anonimnu donaciju, koja potpuno pokriva sve vaše dugove, a također da ste izabrani kao flagship projekat nove inicijative za podršku malim zadarskim porodičnim obrtnicima koja će revolucionarno promeniti izgled starog dela grada? Ana je bila u potpunom šoku i nije znala kako da reaguje na situaciju koja je bila potpuno van njenih očekivanja i kođa ju je zatalasala emocionalno. Ja stvarno ne znam šta da kažem. Ne znam ko je. Ovo je neverovatno. Dodatno, nastavila je novinarka, čitajući sa svojih beleški koje je pripremila za intervju. Taj isti misteriozni dobrotvor kupio je kompletnu zgradu u kojoj se nalazi vaša pekara i prepisao je direktno na vas bez ikakvih uslova, kao i dve susedne zgrade koje će biti renovirane i pretvorene u radionice za tradicionalne zanatske veštine poput tkanđa, čipkarstva i drvorezbarstva, koje su bile karakteristične za ovaj kraj. Ana se osjetila kao da će pasti u nesvest od vrtoglavice koja ju je obuzela. Preko ramena novinara ugledala je Matea kako stoji na suprotnoj strani ulice, nervozan i zabrinut kako će reagovati na ovu javnu situaciju, oko kojoj do tada nije znala ništa i koja je potpuno promenila njen život. U jednom trenutku, ovaj revolucionarni projekat, nastavila je novinarka s očiglednim uzbuđenjem u glasu, deo je velike zadarska srca, inicijative koja će kompletno revitalizovati stari grad i zaštititi tradicionalne zanate od potpunog nestađanđa zbog globalizacije. Imamo pouzdane informacije od više izvora da će ukupna investicija biti preko 17 miliona kuna, što je najveća privatna investicija u kulturno nasleđe grada u posljednjih nekoliko decenija. Novinarka je zatim dodala, također nam je rečeno da će se formirati fondacija koja će pružati stipendije mladim ljudima koji žele da nauče tradicionalne zanate, kao i program mentorstva gdje će iskusni majstori prenositi znanje koje se inače gubi sa vremenom. Nakon što se gužva razišla i novinari otišli sa svojim materijalom za izveštavanje koji će biti prvi na vestima, Ana je konfrontirala Matea s kompleksnim mešavinom ljutnje, zahvalnosti i emocionalne potresenosti. Kako si se usudio učiniti ovo bez da me pitaš? Kako si se usudio da nijeti ovakvu odluku a mom životu bez mog znanja i odobrenja? Vikala je, plaćući istovremeno od emocionalne poljuljanosti i patresnosti, čitave situacije koja je bila previše za razumevanje. Ana, molim te, pusti da objasnim sve što se dešava. 17 miliona kuna, Mateo. To je tvoj ceo životni rad, sve što si stekao godinama truda. Ne, Ana. Može sve si ti ovaj grad koji sam zavoleo više nego što sam se usudio priznati sebi daže kad sam otišao. Ovo je samo novac bez ličnih sredstva koja postažu meaningful tek kada služe pravoj svrsi. A ovaj projekat, to nije samo za tebe. To je za sve što sam napustio kada sam otišao iz Zadra. To je za kulturu, tradiciju, za ljude koji čine ovaj grad tako specijalnim i jedinstvenim. Ali, zašto nisi rekao? Zašto ovako iznenada? Jer sam znao da nećeš primiti, jer si previše ponosna i nezavisna da primiš pomoć, čak i od nekog ko te voli. A ovako kada je već javno, ne možeš se pretvarati da se ništa nije desilo. Ana je sedela na stolicu pokušavajući da procesuira sve što se dešavalo. I šta sada očekuješ od mene? Ništa. Očekujem samo da se ne ljutiš dovek i da razumeš da ovo nije čin sažaljivanja ili pokušaj da te kupim. Ovo je čin ljubavi i pokušaj da ispravim greške iz prošlosti, koje ne mogu više poneti. 6 meseci nakon tog istorijskog dana koji je potresao čitav Zadar i postao legendaran među meštanima, koji su pričali o njemu kao o modernom čudu, stara jezgra Goroda je doživela spektakularnu transformaciju kakva se nije videla decenijama unazad. Pekara Kodane postala je ne samo najpoznatija pekara u gradu i regiji, već i moćan simbol uspešne revitalizacije tradicionalnih zanata u modernom dobu, koji je postao model za slične projekte širom Hrvatske i regiona. Ana je zaposlila 8 kvalifikovanih djelatnika,
koji su pored pekarskih veština učili i tradicionalne recepte koje je čuvala porodica generations unazad, otvorila je uspešan catering servis za venčanja i važne društvene svečanosti koji je bio rezervisan mesecima unapred, a pored pekare je bila otvorena čarobna kafanica donde su turisti i meštani mogli uživati u autentičnoj dalmatinskoj kuhinđi uz poseban pogled na zadarske kamene, strukture koje su pričale priču o vekovima istorije. Zadarska srca inicijativa proširila se na kompletnu staru jezgru na način koji je prevazišao sva najsmelija očekivanja, čak i najvećih vizionera. 22 tradicionalna zanatska radionice bilo je pažljivo obnovljeno uz poštovanje arhitektonskih principa i pušteno u rad, od čipkarstva koje su učile babe na kamenđarstva koje je zahtevalo godine vežbe, od tradicionalne muzik izvođenja do starih kulinarskih veština koje su se prenosile kroz generacije i koje su bile na ivici zaborava. Najuspešniji od svih novih projekata bila je radionica staklarstva gde su mesni majstori učili mlade zanatlije kako da stvaraju izuzetna umetnička tela koja su se prodavala turistima kao autentični suveniri koji imaju stvarnu vrednost i priču. Također je otvorena škola tradicionalnog plesa i muzike gde su se održavali večernji kursevi za meštane i turiste koji su želeli da nauče autentične korake i melodiže. Mateo je držao svoje obećanje na koje niko nije računao. Nije ništa konkretno očekivao za uzvrat od Ane ili bilo koga drugog. Umjesto da gradi luksuzne turističke komplekse koji bi samo dodali na komercijalnom karakteru grada i oterali lokalno stanovništvo, postao je promotorom održivih kulturnih turizma, koji pokazuje duboko uvažavanje za lokalne tradicije i način života koji čini grad jedinstvenim. Prodao je svoj zagrebački biznis koji mu je donosio milijone godišnje i sve finansijske resurse investirao u zadarske projekte koji su imali dugoročnu vrednost za zajednicu. Otvorio je i fondaciju koja je pružala stipendije mladim ljudima koji su želeli da nauče tradicionalne zanate, kao i program mentorstva, gde su iskusni majstori prenosili svoje znanje newcomerima. Jesi li ikada požalio ono što si napustio? Jesi li ikad pomislio da si napravio grešku koja te koštala više nego što si dobio? Upitala ga je Ana jedne tihe letnje večeri dok su šetali poznatom rivom prema morskim orgulama, koje su svirale svoju neponovljivu melodiju koja je privlačila turiste iz celog sveta. Naprotiv, odgovorio je iskrena, gledajući je prava u oči. Prvi put u životu radim ono što zaista volim sa osobom koju volim više od života, u gradu koji je moj pravi dom i uvek je bio. To nije žrtva, Ana. To je spasenje moje duše koja se gušila u svetu novca i statusa. A što s nama? Koje? Smo mi sada jedno drugome nakon svega što se desilo. Mateo je zaustao pored morskih orgula i nežno uzeo joj obe ruke u svoje, osjećajući kako mu srce kuca bepže. Mi smo ono što smo oduvek trebali biti. Tim koji radi za jedna na nečemu važnijim od individualnog uspjeha ili materijalnog bogatstva. Ni vlasnik i zaposlena, ni spasitelj i spašena, već dva čoveka koje su naučila da je pravi bogatstvo u delženju snova, zajedničkim borbama i šert radostima koje čine život vrednim življenja. Zašto se nismo ovako ponašali pred 10 godina kada smo bili mladi i kada smo imali ceo život pred sobom? Jer još nismo bili spremni za takvu zrelost koja trebašte iskustvu. Ja sam morao naučiti da me novac i društveni status neće učiniti srećnim ako nemam nekog važnog sa čim da ih podelim na meaningful način. Ti si morala proći kroz bol i gubitke da bi shvatila svoju unutrašnju snagu koja je jača od svih spoljnih okolnosti. Možda je sve ovo trebalo tako da se dogodi kako bismo sada bili spremni za pravu ljubav koja prevazilazi sve materijalne vrednosti. Mesec dana kasnije Mateo je zaprosio Ana na istom mestu gde su se upoznali kao tinejdžeri puni snova, u pekari kod Ane, rano ujutro dok su pripremali tradicionalne kroštule po receptu njene majke. Nije bilo pompeznih gestova ili izuzetno skupog prstena koji bi trebao impresionirati. Drugi je samo jednostavan zlatni prsten koji je pripadao njegovoj baki i reči koje su dugo čekale da budu izgovorene iskreno. Ana Marić, hoćeš li mi pomoći da gradimo na još jedan poslovni venčer koji će nam doneti novac? Već životu kojem će svaki dan biti posvećen služenju drugim ljudima i međusobnoj ljubavi koja prevazilazi sve materijalne potrebe.
Hoću, Mateo Kovačević. Hoću sa celim srcem i dušom, odgovorila je kroz suze sreće. 2 godine kasnije, njihova svadba je bila najveći regnis u Zadru u čitavim decenijama. Ali ono što ju je činilo istinski posebnom, nije bila raskoš ili broj uglednih gostiju koji su došli iz cele zemlje, već činjenica da je celebration bila celebration cele zajednice, svih zanatlija, lokalnih obrtnika, radnika koji su pomagli u revolucionarnoj revitalizaciji grada, koji je postao model za ostale gradove u regionu. I kada su ljudi pitali Ana što je bio najvažniji Mateov čin koji je rastupio njeno srce i doneo joj pravu sreću, ona je uvek odgovarala. Nije bilo najvažnije što je donirao ogroman novac ili kupio zgrade koje su promenile izgled grada. Najvažnije je bilo što je shvatio da će jedino kada postane deo moje svakodnevne realnosti, umjesto da me pokušava izdići iz nje na način koji mi ne odgovara, možemo graditi nešto istinski pravilno i trajno. To je bio čin koji je zaista rastopio moje srce, njegova iskrena skromnost, duboko poštovanje za moj način života i spremnost da se promeni, umjesto da me ne menža spored svojih planova. Prava ljubav se ne sastoji u tome da nekog spašavaš ili menžaš njihov život prema svojim predstavama u tome šta je najbolje za njih. Ona se sastoji u tome da postaneš sastavni deo njihove priče i dozvoliš da njihova priča postane neodvoživi deo tvoje, stvarajući nešto novo i jedinstveno. Mateo i Ana su naučili da je bogatstvo srca beskonačno dragocenije od bilo kakvog materijalnog bogatstva, a da zajedno izgrađeni život baziran na međusobnom poštovanju i zajedničkim vrijednostima dragocenije. Od bilo kakvog individualnog uspjeha na koji možemo biti ponosniji